like campus office support meklia kumba ars pa ar pratali khasi region lakajong garu region lakajong tegine debe class 10 pass umdon kam exam era kan khaimbe based on merit basis bejmo class 10 pass kan chim be tang ya marksheet class 10 college muni fibro section part tel aslam yo penmi video show kumta arbnai te nang nish khamat na sastang man penmi regular biang ter man kasngi video like kam bat kuwi jing tip nak por jakpor te habe de berkene kam post office kabami iman lo snem arsin snem gade mi kumkane ka GDS gramin dak sevak kede jong class 10 pass mo tang ke page be kam percentage class 10 bet nara phio he be class 10 based on merit basis phinyo bet ya kam te ya kane lasdang registration lasdang adu live hui tarik nai January bat kod adu khatsau tarik jong banai February kaduna ba ka ipor tang khatsau kasan sngi ye te ka application submission benda kasdang adu ar tarik jong banai Feb kan kod adu khandru tarik jong banai Feb te mentau banahi te nandon por sakumba te pinang don por sakumba spos ni ye aman pendap namta kini ki post ki balai te namta kini gidon arjat ki jat post kawe ka BPM branch post master kwa pinhapan don laga ying nekum ko office ban hap page pen pli account ban le kini kita gibun magayu bat bu ABPM astan branch post master ane dak sewak ban hap le deliver city ban hap le shim city hap le di stamp kum namta gibun ki kam gijong u gidi kumta te katulop ro kade la kajong te BPM kasdang khatar hajar jibnai bat kan sakiu ski kat kum ka jing yo commission kat kum ka jing tre jong pi kum ta ter te kan sakiu kat kum bisnem jong pi dan ABPM ka starting gade 10,000 ter kum ta te ka eligibility criteria kalong baik ba class 10 pass kin page be ya ka marksheet class 10 ka jong pi based on the mark baik ya ka total mark ka jong pi score kat no merit basis baik ba yo he marks kita ikin yo dan ke age kan debet khat pra hadu sau san snam but namta ki PWD jong SC/ST candidate kan dei khat pra hadu san snam kan idon ki post PWD la ka jong separately la ka jong te khat pra hadu sau san snam te la ko apna apply ka mak ki marks ko phi ki he te phila apna apply ki ba duna marks te kimda yo re ki ba yo 60 below shubo imta 60 below support te kimda judon re ba yo ki bon bet ki ba 70 above 80 kumta hi tamba long lada kwa ban apply pihak bla apply ba kadai free mun kam re ban su bisa mun kam re ban le free pihak su apply online deh stang la pilih apply sai ba ta kai la ka jong su apply online deh ka website kadai website kadai indiapost.gov.in/dds online engagement dengan saburu ka link hapo description berkane website kadai ka thamai kam de re kum kaju kam shamo kane ka de ka thamai temen ta kala bandon jingthut ngala persang kadon ga jingthut ngala register ngala andre ban apply biang ban yu pada ngayo password ngayo registration ngamla are ban login maybe kan don jingthut menta singi singi te phap yai persang mo phap yai persang te ngarong ne persang hi ban page ya kan long namlong yo kadai tanga jong ngaru ne kabiang ga jong pi te ya persang da ka long sapin video biang da ko wai ban pentip te ki post ki bala hang ne ngan batai menta ki post ma menta ki shnong ngamla are ban yu i mo ki shnong ngai shutip hang ne kat gum ki nombar go pani hang ne nin shu ye pin itang ki nombar jakki number of post mo khasi hel katno garu hel katno te total post all mikhlia kare ars pa ar pratali te hapo garu hel ki don shispa ar tali hapo khasi hel kadai shispa ar tali nuar be kane la ban tibleng ba ka language marang te English or Hindi bat garu bat ba English lat garu kene di compulsory bat hakan de way English Hindi bat khasi bat English khasi is compulsory ma te mod ba tangine te kanmo ba nakapor sakpor man usnem sai dong mene ba ada pide khasi phipule ka language garo phila ban apply ki post ma hagaro tangba khasi phimla aren ma ba phempule khasi re te la re pide garo ro phipule subject khasi phila ban apply sa khasi ro phio ba marba pe bitang ka language pe re kata pide garo ni pide sim pe re ma kanma ora pide kharo la phishim subject khasi phila ba ban apply te kumgine ki bala ki play shigi GNV ki bide yong CBSE mo ki course CBSE ada pio knai 4% ro phimla ara ban apply yakini post phimyo aren marba kam don re ka subject khasi temut ba ki badai kiwi ki bot phimla ara ban apply nam tha kini ki post tang ki embos we ki ban ya ka khasi language ki la ban apply mo khasi or karo language ki la ban apply te po khasi ka don ga UR south tali te hangneru mla ara ban tip kano de BPM kano de ABPM mo tang dal apply bisa jit hiang tu bisa la ban page ABPM BPM ta haneshmi UR sau
ST in reply, EWS, PWDA, B, PWD kita naik kawe. Di kita nak jong kategori A muncul de low vision kum tatar kita nak jong A, B, C, D ter kita. ST in reply, SC 0, OBC saw, UR saw, EWS kadway kum tatar. Te kita kum post ba I total post. Te kisnong ki bro kam aire kam yo re te stang dala apply la banu I siapo ki kisnong ki balan. Te kita buka apply, te apply online, fill up na apply hina phone ro, dan fill up lech cyber ka syong api. Te sepersang hi do entaro kanang katut ka website yang tibre te makapor kaduna bah, entadon stang si post ni ban apply nam tagi ni post. Te ngan sa pentip la dadon bang haban pentip haberi begini. Te tangkan ni Krisbun.